Kapitan Inteng! Inteng! Agring kan Anyat urasan. Inteng! Mangmangagnak ka de, wano agin tutulang kamanan. Apay ngamin aya? Alas 9, atidogan tipila ije barangay hall. Ngam saan ka pailaan nagreeng? Ay sana balita dan ni Kwarog. Intad ko ka ni Kwarog ti susi ti barangay huli di kalman. Ay na, Inteng, bumangon ka ditan. Di mo uraya na makapungtutak. Ura agpungtot ka. Anyat kunam? Ay, saan ka kadipay laarumwar dita? May siya! Dua! Talo! Talo pagkagudwa! Bimbangon ako! Nasayaan magtabimangon kan. Insa ganap ka din ti kanak. Apay, di mo ka baulan nga gawi ti kanam? Si kalatan. Naskan apagserbyam ti asawab a kapitan. Hanggang, apay nga itakay lang nga may dito'y barangay haul. Apay aya. At idugan ti pila dagiti dumawat iti tulaw. Anya ko ba? Anusan dati aguray Saan ka di nga alas 8 ti nagsasalitaan yaw? Alas 10 metain. Saan pa anang rugiti interbiyaw? Saan da ka di nakita kasangsangpet ko? Agin na naakpay. Ibagam nga anusan dati aguray. Ang main initan dan ijerwar. Sabay senior citizen dagiti kaaduan ang nakapila. Siyak ti kapitan. Iso siyak ti rumbeng amatungpal. Kapitan! Mangrugi tayo na! Alas 10 metain! Aw, nangagmaw. Ingka kasarita ida. Di da makaururay. Di da urayan asyak ti makapungtaw. Inton kunjak agiwaras iti tulaw. Sakti yung tandang, Kyle. Basta ingka kasarita. Next! Ay siya kon, Kapitan! Adto'y ti pamanagnak ang naapektaran kami mat iti typhoon. Si kabit manan ba rito yan? Tunggal ada itid ti gobyerno. Kanayon kayo adumawan. Kahit isumat ti na-announce, Kapitan. Mabalin nga umay agpa-interview ti asino man ang naapektaran iti typhoon. Uray basit laeng kumaasimilya ti natin no isaw, Kapitan. Alisto kayo no maipapan iti libre nga itid ti gobyerno. Apaya kastamot tan ti bagbagayaw, Kapitan. Nakababain mat kadagiti padak ang nakapila. Anya kumat nakababain ngay kat pudnumit. Apaya kasta ti trato yo kadagiti dumawdawat iti tulaw, Kapitan. Apaya kasta kayaw. Diyo kayat atulungan dagiti marigrigat akas kada kamay. Tapnusan kay akanayon adumawat iti tulaw. At trabaho tayo. Agtrab-trabaho kami matkin ni Badungkaw, Kapitan. No saan la kuma dinadal ti typhoon dagiti mulamay. Saan kami adumawat iti tulong. Ay na, Marituyang. Saan kayo kumangagis skandalo dito? Kasano asa anak ang makaungal? Kita amantar aramiden ni Kapitan. Naghalas. Ay na, pasensya amon ni Kapitan, Mare. Amaw, marikwanang. Bagbagaan niyaw ni Kapitan. Kan numabalain. Di na kami kumamot ibabain iti padami at tao. Ay alan, gusto daytan. Di ka madanagan, Mare. Inayon ko tinagan mo iti listaan dagiti maikan iti tulong. Nasken na matarimaan ko adagos dito nadadahil abubawng. Tapno makaluto akmeten iti kanan mi kinituyang ka. Sigurado nabannog day dya nakipila di barangay hall. Nay! Simbangpit ka matgaya man tuyang! Mabitlang tabumabak! Marurudak iti dayjay nga in time. Di mo matpigsaan at yagsaaw. Ang mga numangag ni Maribanang kat ibagadan tao ngawan ti respetom kini pare Inteng. Di oray man. Ni Inteng tupay a Kapitan.
Awan respeto na iti pada na tao. Apay masapo na respeton tayo ngay. Na! Manipod ita. Saan kon nga awagan iti kapitan dahil nga intayin. Anya nga min tinapasamak aya. Kat na imbabain nak iti barangay hall. Sapay nagado ti tao anak angag iti imbagana. Kasanaw nga babayin na ka. Alis tuta ka no adda iwaras ti gobyerno at hulong. Kat no saan ko madinadal ti typhoon ti mulata o di saan ta kumadumaw dawat iti tulong. Ha! Imbaga ni pare inting data. Katuan! Ne. Ha! Saan anasayati kas tangay naramid na? Tuyang! Saan arumbang ibabayin na ka iti sangwanan iti adwa tao? Ha? Ang amangan no adala ang parikot na, iso anay baga na ti kasjay. Ay basta! Ha? Kagurgurak dahil nga intay. Maray, gumatangak man iti tuyaw. Mabitla ang maray. Ay kunaknunapan kay di barangay hall. Adda ka naman ang interview para kadag iti beneficiaries amay kan iti tulaw. Napanak maray, ngam nagawid akmatla dagaws. No kasta, inted nga rudan ni Kapitan Titulong para kada kayaw? Saan? Nay, apay ngay. Nagawid ka kami na dagos. Kasano? Imbabain nak dahil nga inteng iti sangwanan tinagado a tao. Nagadaw tagkakasakit ng bagbagana, maray. Iso ti makagapaw, no apay ang nagawid ak adagaws. Nay, kasta aya. Won maray, day tatipod na. Iso amanipod ita. Saan kon nga awagan day jay iti kapitan? Ha? Di oray inting latan. No kastakat. Ibaganan to nga awan ti respetom kang kuana. Di oray man. Ison to pa ya mismo a kapitan. Awan respeto na iti pada na tao. Kat, nasayaat nga ron ti kasta. Tuladam. Damagan ka man maray. Rumbang aya a respetuan ti kapitan nga awan mat respeto na iti pada na tao. Mabalin ka di asya kung ti sumaruno nga ilugan mo, kwaraw. Ada nga meeting ko iti munisipyo. At dapay mo't senior citizen nakasarunuyaw. Sa nabalit asyak mo ti kapitan. Sana mabalinti kas tangkal. Lolaw, sa dino ti papanangyaw. Siya kung ti mangitulod kada kayaw. Mabalin ka de. Ay tulod na kija health center, baraw. Mapanak ko maagala iti agas ko. Alang arudain. Lumugan kayaw, tay tulod kayaw, Ay, nolaw. siyak pa ti ilugan mo, kwaraw. Saan ka makaaw-awat? Sige, baraw. Huray ni Kapitan Laangan ti ulugan mo. Ano saklaangan ti aguray iti daduma mabalin ko apagluganan. Nangag mo, kwaraw. Nenay, napay ada kayo tinagtugaw di tangay. Ay, alakit din. Mapantan. Marikwanang, gumatangak man iti may sakit. Siyak pa ti umuna maray. May salang abalkot at tinapay ti gatangag. Mabitlaang, marituyang, Kapitan. Na, kunamitlan asinon day nga inting batingting. Kapitan laeng, nagngaton ti panagkita na iti bagina. Ay, ti bagbaga marituyang. Ulit naman. Ay, adaya may. Ti kunamjak nangag. Inting batingting ti awag mo kanyak. Saan ka kadi anaw surwan? Iti good manners in right conduct. Anya nga ron ti kayat mo nga yawag kukan ka. Kapitan inting ko naman. Respeto only. Respeto alab-labidem dita. Di mo to pa ang mga respeto ti pada matao. Talaga nga awan respeto ba? Nay, anya di gatangan nyo itayan. Ay, sak pa ito mo na maray. May sabalkot at tinapay ti gatangag. Siyakti mo na maray. Iso asyakti ununa. Ay, sakto una. Sakti kapitan dito'y. Ni marituyang team mo na si Mangpet dito'y, Kapitan. Iso ti ununa kalakwan. Uray si ka. Awan ti respeto kanya. Nanggag mo ka diti baro adamag, tuyang. Anya adamag. Ni parinting Anya ti may papankin ko ana.
Itay agsapa, nakipila ka na iti paradaan. Kat ipilit na ka na nga isaw ti umununa nga itulod ni Kwarog. Kat adalakay nga imununa nga isaw. Kahit Jay lakay latan tinagadyas. makitam day ka. Kapitan lang ang nagngatong ti panagkita na iti bagina. Ha? Agasaman day tangay naramid na. Wen nga raw. Awan nga min ano kas di taramid na. Kasano ko maarespetuan dagiti tattao ngay. Ha? Day tanga raw ti bagbaga. Ay, uwin gayam, tuyang. Amom ka day ngagpamiting ka nun ni pari inting inton Lunes. Anya nga iti ipamiting na. Diyan mo Ay, diya kaya ti mapan. Mapantalangan agmulay di bangkagta. Tapno santan adumaw dawat iti tulong iti barangay hall. Enteng, pudno ka di mangmangeg ko at chismes maipapankan ka? Chismis nga. Saan ka kano ang makarigna? Kan awan respetom iti pada matao. Na, sino tinangibaga iti dayta? Masapul pa'y laaya ang maamwam. Ay, mamuwak lang no asino. Agsungbat kanya. Kita nga minti kasta pa nagsungsungbat mo. Taan niya kumatidakas tin baga. Sakti kapitan. Katrumbang arespetun ta. Na, Awan katris respeto tinangibaga iti dayta. ay, Sino nga tadagit katawa? kas nadabadong kan kwarog man. Anawa akman. Hey! Apa yang nagpipigsa ti katawa yun dita? Kwaraw! Paribadong! Kwang, nakakatkatawa nga min ti istorya ni Tata Badong Angkal. Kaya't mo ka dita istorya agmat kan ka. Saanin? Apay nga may nakasta ka itaparay. Saan ka mo takasta idea? Kitaan niya kuma. Darasan nyo kit diti lumabas. Apay akas dyan mo tiimbagam kadakwada. Di mo lakat binayan idan. Tama nga no italaang manan anak jamming da. Ay, nalaaw da nga rod. Ay unay kamutan inteng. Tinapatag awan tidakas ngar aramidan da. Basta diyak ka tinalaaw. Agam no si ka, okay laang. Anya kuma. Amo minteng, uray si ka ti kapitan. Respeto mo ti pada matao. Saan at kayat mula ti masursurot? Siya ka rod ti kapitan. Siya ti kangatuan dito'y barangay tayo. Ay nainteng, no kasta ti panagpampanunot mo. Kasanungay nga ibutos da kamanan inton umay nga eleksyon. Ha, Mapana ko ni barangay hall. na, apay pumanaw ka kat agsasaw tapay lang. Sana bale. Agluto kami di barangay hall. Na, ay, pimanawan ti luko. Ay, di na maaklon ti kamalina. Ay, da kayo. Apay nga gugulo kayo. Mas kandidak mamangag ka. Ay, mabuda! Lumaba ka! Sino ka ba't aman nakibiyang dita? Ha? Ala, ituloy takit din taglaban! Eh, saan kayo naglaban? Siyak ti kapitan dito'y. No saan kayo asumardan? Payaban kayo di barangay hall. Agtang na ka dita! No di mo kayo timayraman! Kapitan ka lang matgayam! Ngam feeling entitled kan! Awan pa'y respeto mitipada matao! Kagayat mo! Si kakanayon ti matungtong pal! Buray ka mali ti amam! Ha? Muna nga kaskaso dita! Maglalaban tayo! Sige! Sus, una yung tikas to'y. Angkal, anya ti mapaspasamak dita. Apayasaan mo nga nawaan da kita gugulo dita. Saan dak nga ron nga kaskaso? Anya? Ay, da kayo nga gugulaw. Agsardeng kayaw. No diyo kaya ti may barangay. Chip Korog. Sana na maulit, Chip. Diyak kayo ti may pabarangay. Agawid akon. Agawin tayo! Gamin! Sorry! Aw, makita yung angkal. Si Mardeng Dan. Iwan nga ron. Apay ano siyak ti mga nawak at di dakayat. Amok no apay, angkal. Anya nga. Salud-suden nyo kinyantibanang. Apay ang nagsubli ka, inteng. Kunak man numapan ka ija barangay hall. Saan din? Apay, anya tinapasamak. Saan dak met gayam arespetuan kas kapitan dagiti ka barangayan tayo.
Di na kaya ti paanawa. Kapitan ka lang kung kunadapay kanyak. Nagsakit tirik na. Day takot nga men, inteng. Ay saan kan amas daaw no apay? Panunutem, dagiti inararamid mo. Panagkunam, rumbang ka day, arispetuan da ka. Ay, no amam arispetuan ti padam atao, ammo da kamat arispetuan. Saan ka di anangat nga ato akta, sakti kapitan? Ay, saan agapu ta kapitan ka? Atang tangadan da, kan kunam asikat ti kangatuan, kat di mon respetuan ti padam atao. Kunak nga rod itay, respetuam ti padam atao, tapno ammo damat amang respeto kan ka. Kasta aya. Saan at ti posisyon mo ti pangibasaran, tapno irespeto da ka ti padam atao. No dikat, tinasayat nga ramed, inteng. Uray saan a kapitan ti may sa atao, no ammo namet amang isakit, mang tulong, kan ada respeto na itipada na atao, ipasigurado ken ka, respetuan da kamet ti sabali atao. Manipod ita, ibabakon ti pride ka. Kan agarami da kadagiti nasayat a bambanag, tapno respetun dakmat dagiti padak atao. Nasaya at mag, amirisem ngamen ti aramid mo. Marikwanang, gumatangak man iti may sakilo nga asain. Anya pa'y maray. Ay kagawad, gumatangag si kamanin marituyang. Apay, Apay asaan ka nga imay itay? Saan mo nga inalati si Milya nga inti gobyerno para kada kayo? saan may akasapulan dayta? Di uray bagim latan? Na. Ha? Anya jay gatangan nyo ako nayo. Ay ni marituyang pa iti umuna maray, ta isutiin muna ang nagpila. Nay, itamampay, kapitan. Nagbalbaliw na ako. Nasayaat Anya jay gatangan marituyang. May sakilo nga asin, Maray. Ha? At iti bayad ka. Mabitlaang. Atuyan ti asain. Agyaman nak, Maray. Inakaw tagur uray ni Badungkaw. Aganad ka. Si kamati sumaronon, kapitan. Ay gumatangak iti may sakilo a karne. May sakilo nga sukar. Talo a balkot at tinapay kan 1 kilo a mantika. Nay, anuam dagitangay, kapitan. Gimatang mo ni Maribanang itay. Ada pang teda. Anyat aramidem dito kalapaw may parentang. Ay, indag kung dito si Milya nga inti gobyerno para kada kayaw. Saan mo ngamin nga inmay ni Marituyang iji barangay hul itay? Apay kumama panak ngay. Amangan no'y babain naklaang manin itay. Ay, pasensya ka na. Nonya tinaisaw-sawang ko, idi. Kukam laang dayta. Ay, saan? Ay, seryoso ak. Ay, ikarek maray. Saan na maulit na jay. Awatin yun dito si Milya, pare. Dito tipis uparin ko. Ay, Pakawan mo ni parentang tuyang. Tinapatag kat dinan ulitan tinaramid na. Ay, promise. Jakun ulitin maray. mala. Gapot akong parim ni Badungkaw. Kan nagkidaw kamutin iti pamakawan. Mala, napakawan kamut nga ruden, kapitan. Ay, agyaman ako no kasta. Kat ita, nalaganan tirik na. Tadi nakon kagura maray. Ay pare umunag kakiti tagkapita man. Ay, wan. Dagkaman ti kayat ko. Ay na, kapitan. Nasayat mo, tenaklon mo ti kamalin. Itultuloy mo ti agaramid iti nasayat. Kan respetuam ti padam a tao. Iti kasta, respetuan da kamat. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika
Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, Kenday Toy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.